When sa personal nga napan, hindi kalma na po, hindi iskilaan na involved. Kat nakasawak ti principal, dinangag ko ti side na kastamot na jay estudyante nga involved, kastamot ti parent na nagsasawa kami. Kat dinangag ko in the spirit of due process, kat kunak ijay masaknan o pinagtunanda kat napan niya right down, nga dati karbanganda nga ang tarong kat inasure ko isuda nga daman kasi kay nga ramidan nga patas and objective ti ramidan ti Department of Education. So ti apan ko na in-explain na karapatan da iti pag-complain. Kat nga daman ti complain nga idatag da iti opisina nya surkulatan na fair. Nga po nga principal tayo, nga po nga siya ti school division superintendent dahil kung po na tayo nga due process, tanong mangag ti side officially. Yes, sir. Tadya nangag ko di kalman, siyempre, istorya ti version ti school version mo ti ubing, kaya dahil ti formal complaint, naman tayo ang tuloy na kasjay, mas nasasya at na forum da jay no mamonti di bagak jo bintet ang tuloy di eskwela na kayat damat. So iti may isang resolution pailaan na ramidan kayat tayo nga salbaran ti ubing. So ngayon nga dali dito yung programa tayo so nanyan tatanganin priority talaga ti inscription. So ti agreement ni kayat na ginagan ganitay tatatahantay pa nga mo no yan to ti sumanggo nga ramidan mo na dito yung masaknan no narunda o nagkumplain da yun niya pati makasamak siyempre nag-institute tayo pa yung ti kasalakong ko na tayo nga administrative remedy pa ilan. And sigun ti narami na di kalman nag-lead pa ilan karapatan namod nga aglit akinanamod siguro ti kanuno na po pero pinagyak na jay hingga na iti pagtuturungan na ti mapaspasan. Na informal ako at investigation tayo kaya nasa uwan ti talagang investigation namin data no da iti may datag na formal complaint kita mo yung ti complaint sa pulang nga under off antay mo palit na awan ti due process na no nga under off so nga da iti pamantayan tayo dahil baga tayo nga masalimuot pero that's the way it is. So welcome tayo the jay tangamin amin mo nga da iti allegation iti no damal allegation iti kakastaban banag until proven otherwise sometimes may baga nga guilty kami. So nga the best way kad at da iti due process at da iti gusto nga formal complaint under oath under pain of perjury ngamin the jay no under oath kaya nasa uwan no under oath ngamin nga complaint kaya nasa uwan talaga nga da jay ti kuskusto kat iso da jay ti pangrubyanan ti kung na tayo nga due process mayaban da jay duwa nga parties mahiring no mahiring man makita niya nga talaga ti kuskusto da jay ti forum nga magipanatnat no guilty o no saan di may sa kano di aligasyon kat gusto no sa nagsaw kami di guidance counselor dapat di kitay local base nga ramidan di guidance office ngamti importante ngamin nga na-achieve tayo di kalman willing di ubing nga tuloy ti eskwela. That's good news for us. Yes. I do not know amuyo kami no kakastangais issues mabalin nga dami ki-ride on ngamin that will make matters worse no dami ki-ride on nga namot nga mo niya so kung matigito ibagbag nga nakwa iti ordinaryo ngamin nga tawan da maawatan da kung na tayo nga due process basta no da kasjayan kaya dan kad narungsok nga dagos ti action kad di tayo nga makita ti side mo kasi di ba no agumumut ka no napudot ti ulong kaya nga makapanungot ti gusto so nga ang kalma kat no meritorious iti complaint sangun tayo ta isutian naman tayo tidetet tidetet gamin mabalin nga karon ti quasi judicial court na administratively like kan kami nakawusang kami ti authority nga paglitis iti banbanag nakakasama.